Ibaze usanze umwanzi wawe cyangwa se wowe witaba umwanzi wawe ari wa muntu uri gukoreshwa nawe, uwo muntu akaba ari we uzajya akunekera akaguha amakuru, hanyuma mu bihe by'amage n'intambara nawe ukazifuza kumubaza amakuru y'igihugu yari asanzwe ari umuyobozi wacyo akinekera. Wabitekerezaho iki? Ibi nibyo tugiye kugarukaho mu nkuru y'umugabo witwa Ahmednejad. Uyu mugabo arazwi cyane, yayoboye Iran mu myaka yari ikomeye, igihe umubano wayo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika wasaga n'urimo agatotsi gasa nkaho kagejeje n'ubundi kuri iyi ntambara. Mbahaye ikaze. Ahmednejad yamamaye ku isi nk'umwe mu banyapolitiki ba Iran barwanyije Isiraheli mu buryo bukomeye. Uyu mugabo yabaye perezida wa Iran kuva mu mwaka wa 2005 kugeza mu 2013. Uyu azwiho gushyigikira gahunda ya kirimbuzi ya Tehran kandi agakoresha imvugo zigakaye kuri Isiraheli ndetse no ku burengerazuba bw'isi. Nyamara iperereza ryasohotse muri uku kwezi kwa karindwi 2026 rivuga ko urwego rw'ubutasi rwa Isiraheli Mossad rwaba rwaramaze imyaka rugerageza kwegera uyu mugabo wari warigeze kuba ikimenyetso cy'urwango kuri Isiraheli. Intego ngo ntiyari ukumukoresha gusa nk'umuntu utanga amakuru, ahubwo yanashoboraga gutegurwa nk'umwe mu bantu bashyira imbere mu gihe ubutegetsi bwa Repubulika ya Kislam bwari ko buhiritswe. Iki cyegeranyo kuri uyu munsi kirareba uko umugambi uvugwa watangiye, impamvu Ahmednejad yashobora gufatwa nk'umukandida, uburyo ingendo ze zo hanze y'igihugu zaba zarakoreshejwe, n'impamvu uyu mugambi ukomeje guteza impaka mu basesenguzi. Nitwa Shadadi Habimana, mbahaye ikaze. Ahmednejad yageze ku butegetsi afite isura y'umunyapolitiki ukomeye ku mahame ya revolusiyo ya Kislam. Mu gihe cye Iran yakomeje ku buryo bukomeye gahunda yo gutunganya uranium, ibintu byatumye Isiraheli n'ibihugu by'uburengerazuba bw'isi bikeka ko Tehran yashakaga ubushobozi bwo gukora intwaro za kirimbuzi, nubwo Iran yakomeje kuvuga ko gahunda yayo yari igamije amahoro. Mu mwaka wa 2009, nyuma y'imyaka ine ku butegetsi, amatora yamusubije ku buyobozi yateje imyigaragambyo ikomeye yiswe Green Movement. Abatavuga rumwe n'ubutegetsi bavugaga ko amajwi yari yibwe. Inzego z'umutekano zahushije imyigaragambyo, abantu benshi batabwa muri yombi, abandi barakomereka, abandi barapfa. Ibyo byatumye Ahmednejad akomeza gufatwa nk'umwe mu bayobozi bakomeye kandi batavugirwamo muri Iran. Ku ruhande rwa Isiraheli, uyu ntiyari umunyapolitiki usanzwe. Imvugo ze, gahunda za kirimbuzi za Iran n'inkunga Tehran ihaga imitwe irwanya Isiraheli byatumaga afatwa nk'umuntu ushobora guteza ikibazo gikomeye ku mutekano w'isi muri iyo myaka. Nyuma yo kuva ku butegetsi mu mwaka wa 2013, umubano wa Ahmednejad umubano wa Perezida Ahmednejad n'itsinda ry'abayobozi b'idini n'umutekano ryari ku isonga rya Iran watangiye kuzamo agatotsi. Uyu mugabo yatangiye kunenga imigaragarire ya ruswa mu butegetsi, imikorere y'inzego n'uburyo ubutegetsi bwari bwarigabije igihugu. Uyu mugabo kandi yagerageje kongera kwiyamamariza kuyobora Iran, ariko inzego zikomeye zemeza abakandida zimubuza kwitabira amatora yo mu mwaka wa 2017, 2021 ndetse n'aheruka mu mwaka wa 2024. Ibyo byamushyize kure y'ubutegetsi yari yarigeze kubera igice gikomeye, ariko ntibyamubuza gukomeza kugira abayoboke mu baturage mu cyiciro cy'abakozi ndetse n'abafite ubushobozi buke. Iperereza rivuga ko muri icyo gihe Ahmednejad yahinduye uburyo yigaragazaga. Yatangiye gukoresha imvugo irushaho kwibanda ku muntu, ubwisanzure n'imiterere mishya y'isi. Abamwegereye bavuze ko atigeze areka icyifuzo cyo kongera kugira uruhare rukomeye mu buyobozi bwa Iran. Ntigeze hamenyekana neza igihe Mossad yaba yaratangiye kwegera Ahmednejad, ariko amakuru avuga ko urugendo yagiriye muri Guatemala mu mwaka wa 2023 rwabaye intambwe ikomeye cyane. Yari yatumiwe mu nama yerekeranye n'ibidukikije, ariko inzego z'umutekano za Iran zari zabanje kumubuza gufata indege. Ahmednejad yamaze igihe ku kibuga cy'indege yanga kuhava, afata amafoto n'abagenzi ndetse atangaza ubutumwa ku mbuga nkoranyambaga. Amaherezo yemerewe gukora urwo rugendo. Guatemala yari igihugu gifitanye umubano ukomeye na Isiraheli, bityo bamwe mu bayobozi ba Iran bakavuga ko urwo rugendo rushobora kuba rwaratanze uburyo bwo gutangira ibiganiro by'ibanga. Nta ruhande rwigeze rutangaza ku mugaragaro icyo yaba yaraganiriye n'abantu bahuye nawe. Icyakora
Iperereza rivuga ko kuva icyo gihe Israel yatangiye kubona ko Ahmednejad yashoboraga kuba umuntu ufite agaciro mu mugambi mugari wo guhindura ubutegetsi muri Iran. Mu 2024 Ahmednejad yatumiwe mu gihugu cya Hongiriya mu nama yerekeranye n'imihindagurikire y'ibihe. Nk'uko iperereza ribivuga, iyo nama yashoboraga kuba igitwikirizo cyo kumuha uburyo bwo guhura n'abakozi ba Israel mu ibanga. Amakuru akavuga ko David Beneya uyoboye Mossad icyo gihe yaba yaragiye i Budapest n'umurwa mukuru wa Hongiriya guhura na Ahmednejad. Nyuma y'iyo nama, Mossad ngo yamenyeshe ikigo cy'ubutasi cya Amerika CIA ko yari yatangiye kugirana umubano n'uwahoze ari perezida wa Iran. Urwo ruzinduko ariko rwari rwanenzwe n'imiryango y'Abayahudi muri Hongiriya kubera amagambo Ahmednejad yari yarigeze kuvuga kuri jenoside yakorewe Abayahudi izwi nka Holocaust. Mu ruhame, abamwamaganaga bamufataga nk'umuntu udakwiriye guhabwa urubuga. Ariko nyuma y'ibyo, amakuru akavuga ko hari kubera ibiganiro by'ibanga hagati y'impande zari zimaze imyaka zifatwa nk'abanzi. Abayobozi bavuganye n'ibitangazamakuru bavuze ko Israel yaba yarishyuye zimwe mu ngendo n'amacumbi bya Ahmednejad. Hari n'amafaranga bivuga ko yanyujijwe ku bantu bari hafi ye, ariko ibi ntibyigeze byemezwa ku mugaragaro n'uruhande rwe. Mu 2025 Ahmednejad yongeye kujya i Budapest. Abamurindaga bo mu nzego za Iran ngo baramubuze, ndetse ku nshuro zigera kuri 2. Akamara igihe mu nama batari bazi. Bamubaza aho yari yagiye, akabasubiza ko yari yahuye n'abarimu ba za kaminuza. Ibi byongereye amakenga mu nzego z'umutekano za Iran. Ku ruhande rwa Israel, Ahmednejad yari akirebwa gusa nk'umuntu ushobora gutanga amakuru, ahubwo ngo yarebwaga nk'umunyapolitiki wari ufite izina, abayoboke n'ubumenyi bwimbitse bw'imikorere y'ubutegetsi bwa Iran. Ku muntu ureba amateka ye, guhitamo Ahmednejad byasaga n'ibidashoboka. Uyu mugabo yari yarabaye umwanzi ukomeye wa Israel kandi afite amateka y'imvugo zikakaye. Ariko mu mibare y'ubutasi, Israel ngo yabonaga afite ibintu by'ingenzi abandi batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Iran batari bafite. Yari azwi mu gihugu hose, yarigeze kuyobora leta, yari azi neza inzego z'umutekano n'ubuyobozi, kandi yari agifite abayoboke mu baturage bo hasi. Israel yashoboraga kubona ko umuntu nk'uwo yari kurusha imbaraga umunyapolitiki wo hanze y'igihugu utazi neza imiterere n'imitegekere ya Iran. Abantu bari hafi ye bavuze ko icyamushishikazaga cyane atari amafaranga, ahubwo ari amahirwe yo kongera kugera ku butegetsi. Hari n'amakuru avuga ko yaba yaratekerezagaho Iran nshya yashoboraga kwemera Israel no kugirana nayo umubano, nubwo nta nyandiko yemewe igaragaza ko yigeze kwemera gahunda nk'iyo. Amakuru avuga ko umugambi wageze ku rwego rukomeye ku 28 Gashyantare uyu mwaka, ubwo Israel na Leta Zunze Ubumwe za Amerika bagabaga ibitero bikomeye muri Iran. Muri icyo gihe Ahmednejad yarakurikiranwe cyane n'inzego z'umutekano za Iran. Iperereza rivuga ko urugo rwe n'ibikoresho by'abamurindaga byibasiwe, hanyuma imodoka y'umukara ikahagera ikamukura aho hantu. Abayobozi bavuganye n'ibitangazamakuru bavuga ko iyo modoka irimo abantu bakorana na Mossad bamujyanye ahantu hibanga imbere muri Iran. Ariko icyo gikorwa nticyagenze neza nk'uko cyari cyateguwe. Ahmednejad yaba yarababajwe n'uburyo bwihuse kandi buteye ubwoba bamukuyemo. Nyuma yaje kuva aho yari yajyanwe, ariko uburyo yabivuyemo naho yahise ajya ntibyasobanuwe neza. Nyuma y'ibyo, Ahmednejad yamaze igihe atagaragara mu ruhame. Amakuru yasohotse muri Nyakanga uyu mwaka yavuze ko yari afungishijwe ijisho cyangwa se akurikiranwa n'inzego z'ubutasi z'ingabo z'impinduramatwara ya Kislam Yaragerageje, nyuma y'uko ubutegetsi bwa Iran buketse ko hari imikoranire yagiranye na Israel. Icyakora abasesenguzi bamwe bashidikanya ku buryo inkuru yose yaba yaratangajwe. Bibaza impamvu Mossad yari kurekura umuntu yari imaze imyaka ishoramo ubushobozi, n'impamvu umugambi wo kumugira umuyobozi wa Iran wari kwizerwa kandi amateka ye yararanzwe n'imvugo zirwanya Israel. Harabona ko inkuru ishobora kuba irimo ukuri, ariko hakaba n'ibice byashyizwe hanze nk'intambara y'amakuru igamije guteza urujijo no kutizerana mu nzego za Iran. Ibikorwa by'ubutasi, ukuri, amakuru agambiriwe n'ibinyoma bishobora kuvangwa ku buryo bigora kumenya aho kimwe kirangirira ikindi kigatangira. Ishusho ngari hari ni uko umugambi wo gukoresha Ahmednejad uvugwa nk'igice cy'umushinga mugari wo gutegura ihinduka ry'ubutegetsi bwa Iran. Raporo zitandukanye zavuzeho ku bitekerezo byo gushyigikira imitwe itavuga rumwe n'ubutegetsi, gukoresha ibikorwa bya gisirikare no kubaka ubuyobozi bushya mu gihe ubutegetsi bwa Tehran bwari gusenyuka. Iyi nkuru igaragaza ko mu ntambara hagati ya Israel na Iran, urugamba rutabera gusa mu kirere ku bigo bya gisirikare cyangwa se ku bitero by'ikoranabuhanga, ahubwo runabera mu ngendo z'abanyapolitiki, mu nama zifite amazina yoroheje, mu mahoteli no mu biganiro bikorwa mu ibanga. Ahmednejad yari yarubatse izina rye nk'umwanzi wa Israel, ariko ibibazo yari afitanye n'ubutegetsi bwa Iran, inyota yo kongera kugira ububasha n'abayoboke yari agifite,
byashoboraga gutuma Isiraheli imubona nk'igikoresho cy'ingenzi. Ku rundi ruhande, gukorana n'igihugu cy'amahanga byashoboraga gutuma abaturage ba Iran bamufata nk'umugambanyi, bityo umugambi we ukabura icyizere imbere mu gihugu. Nsoza iyi nkuru ni uko inkuru ya Ahmednejad na Mossad igifite ibice byinshi bitarasobanuka. Ntiharamenyekana neza ibyo yaba yarasabwe, ibyo yemeye, amakuru yaba yaratanze, cyangwa se impamvu yaba yaravuye ahantu h'ibanga yari yajyanywe. Ntibiramenyekana niba Isiraheli yamufataga nk'umukozi w'ubutasi, umufatanyabikorwa wa politiki, cyangwa umuntu wo kugeragerezaho uburyo bwo guhindura ubutegetsi bwa Iran. Iyi perereza rigaragaza ni uko impande zombi zashoboraga guhuza inyungu zazo mu gihe gito, nubwo zari zarigeze kuba banze mu ruhame. Ahmednejad wahoze ari umwe mu banzi bakomeye ba Isiraheli, yashoboraga kuba umwe mu bantu Isiraheli ishaka kwifashisha mu guhindura amateka ya Iran, ariko umugambi uvuga ko wasenyutse mbere yo kugera ku ntego, cyangwa se ukaba warasigaye mu gihu cy'intambara y'amakuru n'ibikorwa by'ubutasi. Ndabashimiye cyane.